الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بعد فأيها الموحدين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل هو خير زاد يتزود به العبد للقاء ربه ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المسلمون، فاعيروني بالقلوب والأسماء، فالله جل وعلا أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني مع حاضراتكم في بيت من بيوتي في هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أن يجمعني دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة مع خير خلقه إنه ولي ذلك والقادر عليه. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawon yettude Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo Allah mo mara nando mo mara ɗimmo, o Allahjo taguɗo en waɗi en bani Adam, o waɗi en julɓe, o waɗi en e mofte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o waɗi en mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaji ɗin fof. ɗum ɗo ko nema. ɓawo ɗum ɗo waɗani en l'islam, en yoɓari o suɓani en diina l'islam, o waɗi en julɓe, o arsiki en kadi wurugol ha hande nde nyalande ɗo en juuluno juma feƴƴuɗo. buy juulama ado o juma ɗo hande, buy wallahi summa wallahi buy juulama. hara ko juulunoɓe juma feƴƴuɗo hara ɓe wawata juulitude o juma ɗo hande. enen ɗo kadi goto e meɗen anda wallahi si tawi en juula e juma arogo ko andi ɗum wo ko subhanahu wa ta'ala. musidɓe julɓe tedduɓe, nde jumare nde wonɗen ɗo hande 26 mois de décembre 2025 ko nde ɗo woni sakkitorde nden e nder nde hitande ɗo. jumaladni en foppu meɗen, min e an goto be e meɗen, hitande timmude tis ɗuytike e balɗe ko Allah waɗanno mako. ɗum ɗon ko la shakka 2025 on ɗuyti, en ɓeydaki nyande be nyande hiɗen yahude ka Allah, hiɗen ɓadoyade mo, hiɗen woɗɗitade aduna ɓadoyo lakara, enen hiɗen yi'ude contraire on. bi ma'ana joni en heɓi duuɓi boyi, mi heɓi 60, mi heɓi 70, mi heɓi 80. anniversaire an on ko lewru aroru ma lewru ɗimmoru ɗon, a ɗuyti a ɓeydaki. nyande be nyande en ɗuytoto woni en ala e ɓeydade. fi honnu ko ɗum Allah inni ka deftere makko, wo hiɗen sikka ɗum koko woɗɗi, anda ɗum koko ɓadini. malakul mawti o arno ka annabi yaqub alayhi salam. ɓay ka ɓe waynodirta ɗon, annabi yaquba o inni ko ayyo malakul mawt, mi faala nde ɗa aroya fi warugol law o
ado ɗum ɗo ya imminana nulaɓe ɗiɗo ɓe yeetola wondema haray ɓadike malakul mawti on inni awa ɓay wonoyi ha hewti lajal annabiya ubuwangal hewti kawmaya malakul mawti on ari ɓay o ari annabiyagu ɓayni malakul mawt ko ɗum haldunoɗen en haldano ɗo ya arde waru gollan a imminay ɗiɗo taw yeeto ɗalan waɗanalan avertissement o inni malakul mawt inni mi waɗino ɗum neeɓi a wattanari tun hakkil o inni honto ɓe woni ko homɓe nulnoɗa o inni wo ndaari hoore ma nde ndaara waare ma nde fewndo wonnoɗa suka hari ɗum no ɓawli kir hande ko honno fewndori o waɗi ni o inni fappo rawni wo ko nulaɗo arano onni ene a taskaki ko wonno ɓale wonti dane ɗum namande goɗɗum non o inni ko non woni o inni wo nulaɗo ɗimmo mo mbi adduno on a taskaki hari a jooɗoto a innata woyi a immoto a innata woyi kala ko adda ƴakkugol a ƴakkay ko woɗɗi wo ko woɗɗi a yiyay hay si wowlama hara sowda a nanay dole maɗen hino yeɗɗi ɗum fof lannino ko on ɗum woni lanni ɗum non fof a ɓadiki ka jomi ma woɗɗitiki aduna fewndo goɗɗo wonno suka watta linet fi kala joni no woɗi paykoye ɗo koye duuɓi tati waɗay linet na on sens ɗon wonɗe yarde a yiyayno ko woɗɗi o ko woɗɗi a nanayno hito ngon ko fanɗi o ko fanɗi kala nafakka addanoɗo kadi a ñamay haraɗa wawi ƴakkude joni ɗum fof lannino a lo'ino sa joɗoto ko woyi sa immoto ko woyi ko ya walle joɗɗa walleɗa immoɗa walleɗa nana sa ɓeyda towne moƴƴa sina ɗum ɓe nanata ɓattomo moƴƴa sina ɗum o nanata ko ɗum ɗo holli o addi letere goo kadi ko holli a ɓattike laakara a ɓaɗike few kono a wattanta hakke goɗɗo ka o yehi ha o feƴƴi 50 o haray hande kadi ko yo ɓeydo gollal ngol fi laakara ɓuri gollal ngol fi aduna kara han heɓitirta 50 e hoore 50 ɗi heɓuɗaɗi kara han heɓitirta ɗin non ɗum ay wala yasalu hamimun hamima si hewtoyi ɗon giɗo e giɗo hay goto hajaka e goɗɗo hande woodi woɓɓe meɗen tawata si ɓe yiyay sifa menen ɗo ko beɓe ɓeydane lineti woɓɓen toon si ɓe nanay ko beɓe ɓeydane goɗɗum woɓɓen toon fewndo hay si tawi hara hiɓe foofay ko be hara ɓe wakki sakun oxygéne kun ɗo ɗum ɗo yonani mande yoni mande wondema ɓattike laakara hewti ka maya hewti ɗimmun ɗum ka nder juulire ɗo no heewiri ɗo tew ɓuri bo ko baɓe temeɗɗe hino ɗo suɓidiren ɗo ko njelo mari ɗo nene e baba hara no timmitis hara ɓe fof ɓe wuuri ko ɓen ɓuri e fanɗude ko ɗum naɓi yumma ma nuɓi baben ma ko ɓayɓe bonni Allah ka ko ɓay Allah yiɗaɓe la na ɗum ko lajjal ngal hewti timmitis ko ɗum o ƴettani ɓe o naɓi ko naɓi ɓen non kon accete a hewtari daraja maɓɓe no gasa a heɓata hay duuɓi maɓɓe no gasa a heɓata hay gomɗinal maɓɓe no gasa a heɓata hay yeru kulol Allah ko ɓe joɓino kono ɓe yehi no gasa woɓɓe meɗen ton hay yeru jawdi ko ɓe heɓuno wata hewde ɗum ɗon hay sa ɓuri ɓe nokkeli gon ton kono ɓen non Allah ƴettinoɓe ɓene yehi few ko allutata la ɗiɗo fof ko leterji holluɗi hewti an e min enen kadi ka mayen joni noon fa maza qaddamta li nafsik ko ɗum ardananɗa non hoorema ayyuha almuslimun ayyuha alhabibul karim laqiya alfudayl ibni iyad rajulan fa sa'ala o gando ɗo wiyeteɗo fudayl ibni iyad o fottuno nyande goo e gorko ɓe fottini fa sa'alahu kam umrok fudayl landimo ene mawɓe ko duuɓi jelu jogi ɗo ɓe fottini mawɗo on o anda fudayl kadi anda mawɗo on kono tawi pellet o ndaari o tawi oɗo ko mawɗo tawi noon himo faala jonnugol mo dars mawɗo on kadi jonnimo dars oyni wo kam umrok ene ko duuɓi jel jogi ɗon baba en ɗaala mawɗo wi wo 60 sana miɗo mari duuɓi 60 60 ans ɓay o wuli ɗum ɗo fudayl ini qala fudayl idan anta munzu 60 sana tasiru ila Allah o mawɓe jaga onon ila duuɓi 60 hiɗon seppude yaha ka Allah laawol ngol jokkuɗon ngol duuɓi 60
hiɗon seppude fi hewtoygol ka Allah tasiruna ila Allah wo yushaku an tasil awa mawɓe mi sikkitu neɓata hara on hewtoyi duuɓi 60 seppude yewgol ka goɗɗo ɗum kaka Allah subhanahu wa ta'ala neɓata hara hewtoyi ka wonɗa yahude ton fa qala rajul on say mawɓe ɓen ɓe maaki inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mawɗon inni menen kaka Allah men woni ɗo kaka Allah kadi woni ko men hotata ɗum ma pinamen men hula ɗum hay e hunde wandi mawɗo wuruno duuɓi 60 tawi ha hande o perdari waɓutu goto takbiratul ihram ka julirde hewti ka o maya tawi paygoy koye fof no maapi o inni taw maapo hay hunde fi baba mum wuri duuɓi 60 ha hande habbira imam on habbiranari subaka sinami ɗo ɓawo imam tan wulluɗum fi hay hunde on ɗon noon mawɗo ko mayata qissa mo anduɗon o ñande wotere natugol makko tawi imam on inni Allahu akbar tawi o hewtari tawi ko bakkar ɗon o maapi fi yeeso Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyama jonno mawɗon inni simi maayi ko yon sunnan ha mi wonta condi ƴetton ni jaroyoɗon ndi kadi ka maayo ƴetton ndi e jaroyoɗon ndi ka jurmbi ka ladde fiyo am majju few mi herse daroyagol yeeso Allah imamu no habbiri takbiratul ihram tawata mi hewtari ɓawo makko ɓaygoy koye waɗi ɗum wasiya be mum Allah inni mo kun fayakun ko ɗum ɓeyni wahidu man kana amruhu bayna al kafi wan nun ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala koye o wi ton kun ɗo yo kafon e nuno warni haray ko wi ko laatike mawɗon dari Allah lannimo ko fi honno waɗanɗa lima faalta haza oyni womiɗo herta daragol yeeso ma hiɗa addirilan e hoore o adna fiyo mi rewe ko honɗum mi jokkuno ko honɗum mi occupi e golle honɗum golle aduna tawata ha imam on habbira hara mi hewtari ko ɗum mi tawa mi maapi Allah inni mo kun fayakun o imbikiti gadi Allah yaafimo tawi ko on ɗo woni ko maapinimo bakkatu makko on fof ko ɗum ɗo no woodi woɓɓe ɗo wayde duuɓi 60 ɓe heɓari takbiratul ihram julde subaka ɓawo imam ɓen hiɓe woodi torki Allah yo Allah yaafola yaafo en fof jon noon o gorko ɗo wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un menen kaka Allah woni men woni ko Allah woni kadi men woni ko men ruttoto fa qala al fudayl oɗo wi wo hal arafta ma'anaha wo ene hiɗa andi ma'ana ko woni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fudayl habbanoki o jamawoɗon jaboto ɗum ɗo oyni hiɗa andi ko woni ɗum kaka Allah men woni kaka Allah kadi men ruttoto ene mawɓe hiɗon andi ma'ana ɗum tigi hara natu as tawi a mayrama tun inna lillahi inna ilayhi raji'un ɓay enen ɗo ka joɗaɗo ka goɗɗo sintiri ɗo o e hinne kisan ko honno waɗi de gandi haray goɗɗo maayi e hinle inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ɗum nano ko musiba ko sa heɓi tana anayno ñon bayi gummakum kum pasari ka leggol ɗum ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o perdi en nan suudu sumi ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndiyan saƴari ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un enen noon ko anduɗen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko si goɗɗo maayi ka goɗɗo simtiri o ma la ilaha illallah o fo maƴa ko honno waɗi na ɗum noon ko musiba allazina iza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un menen kaka Allah ɗo men woni ko ton kadi woni ko men ruttoto ɗum ma pinamen jon noon Fudayl libni Iyad o landimo hal ta'rifu ma'anaha ene hiɗa andi ko woni ma'ana ɗum qala na'am mawɗo wi miɗo andi kam miɗo andi waɗi simi wowli o indi o on say mawɗo wi arafta wo araftu mi andi anni lillahi abdun miɗo andi min pellet ko mi maccuɗo Allah wa inni ila Allahi raji'un subhanallah miɗo andi min komi jiyangel Allah komi maccuɗo Allah Allah addilanɗo ko fi yomi maccinanɗomo yomi gollanmo yomi kurkanomo miɗo andi kadi wondema pellet kaka makko woni komi ruttoto ɓay o wi ɗum ɗo qala al Fudayl ibn Iyad o wi man arafa annahu lillahi abd wa annahu ilayhi raji arafa annahu mawqufun bayna yaday wa man arafa annahu mawqufun bayna yaday arafa annahu mas'ulun wa man arafa annahu mas'ulun falya'id lis-su'ali jawaban fabaka ar-rajulu wa qala ay mawɗon jaabike ɗum ɗo
o wi kaka min ko mi jiyaɗo Allah kaka Allah me woni ko tombe ruttoto fudayli inni wo kala anduɗo wondema pellet ko a jiyangel Allah en fowle hiɗen andi pellet koye maccuɓe Allah hiɗen andi pellet ñande go weeta hara goto e meɗen weetari hara en fo en yehi lakara mo be hino ka gabru moɗon ndiyan saƴa nange yalta hara yiɗa nder ton moƴƴi boni wuli haaɗi metti lammi hara yiɗa nder ton wallahi a yaltata mi yaltata yo Allah wallu nde ñande hara ɗe watton clim fewndo ɗo ni no ɓuuɓi job mo mara sofa fu fewndo hara hino maapi ka gabru ton non ko maapoyiɗa to wosi ko jangol ko ɗum wodi lettiroyteɓe hara ko jangol nini ko hommo men wawi wadde sémise mo yalta ka yaasi ɗo ɗum ɗo ko simple ka adna ga nge yiite adna ɗo ko cintu gotu e nder cinte guluje e yiite jahannam kono hay sa waɗanama ɗo kafe a ƴetti tasum kafe waɗi ɗo e micro-onde a waɗi 2 minutes pet hara waɗɗa siko yalti ɗon sonnajo on jonnima kon hara o ɓuttinade a waɗɗike ɗum kondu wiyata a sumnayi lan ko ɗum wolta directement wulna kon 2 minutes yiite nge bani adama woni ko huɓɓini moƴƴini kono kun ɗon tun ko wawete sunnude ɗon joni noon si goɗɗo ɓoroyama ha laaɓama few ukkama yiite jahannama huɓɓange duuɓi temedere malaika ɗo wifude nge ha nge wojji jos ɓe inni Allah men huɓɓinge ha nge wojji jos Allah inni hino manki wifenge kadi ɓe wifinge ha nge rawni pen Allah inni ɓeyde kay duuɓi temedere woni temeɗɗiɗi ɓe wifinge ha nge ɓawli kir fonɗo ko ɗum woni alhaali magge ko habbi jiyangel ngel joni noon wo kala anduɗo noon wondema pellet ko jiyaɗo Allah o andi pellet o ruttoto ko Allah arafa annahu mawqufum bayna yaday o andu pellet a darnoyte yeeso Allah ɓeyni wo ala wo e jiyange wo ala wo e meɗen illa sayukallimuhu rabbu ala hay goto e meɗen sina an e jawmi ma on yewti ɗo e yawmal qiyama walaysa baynahu wa baynahu turjuman hara interprète ala hakkundeji moɗon Allah lando ma jaboɗa ko ayyo kaarijo ya Abdallah jiyangel Allah ene mi adde ɗo ka adnaga fiya rewan konno rewirɗalan konno anduɗa e dina ma kan konno waɗɗa ila arɗa konno waɗirnoɗa ɓeygure ma konno waɗirɗo accirɗa fi julɓe ɓen mawqufun bayna yaday wa man arafa annahu mawqufun kala anduɗo le a daroyta yeeso joomi ma wo arafa annahu mas'ulun pellete Allah landoytema nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki lan tazula qadama abdi yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba Allah landoytema fi piiji nayi an umri gurdam maɗan fo o landoma fi cuka yagal mangal ɗum non feere jum wa an ilmihi o landoma kadi fi gandal mangal wa an malihi o landoma fi jawdi manin min ayna iktasabahu wa fima anfaqa honno jawdi ndin heɓori en momo heɓari jawdi harayno maapi embale yawmal qiyamati wallahi summa wallahi hay goto landoytake ko honɗum hanno heɓa jawdi ko landoyteɗa yawmal qiyamati ko honno heɓirɗa jawdi ko honno dépensirɗa jawdi ndin enen noon ko maapini en hande kadi ko fii ko landitoyɗen fi muɗum en mapaki hande kadi fii ko en landitoytake fi muɗum ha hande ko nanta fo Oustaz en haray arsike on hino ɓittino satti seeɗa ko du'awuji hondi watte subhanallah ko ɗum maapiɗa fiya heɓu ko heɓoya question ji yawmal qiyama ko homboye meɗen fokkitata ka airport ɗo fi lumboygol ɗo goɗɗo jonnama ɗo valise mum hara ko valise mbuuɗi o hebbina kun tef yi'a fop ko euro e dollar kun heɓa tef o jonnama inna joni ya naɓranmo kum komboye men jaɓata wallahi ko mbuuɗi kono goto men jaɓata wallahi summa wallahi ko mbuuɗi kono goto jaɓata ka goɗɗo jaɓay a jaɓata par ce que ɗani sayodi ka airport ɗo lande ko jokkata ɗon kon e inle ko mbuuɗi na ɗum falɗe o wanni yande go qissa go Seydina Umar o fottuno e goɗɗo Seydina ene wayni kayfa asbata ko no finirɗa nde wayni asbatu uridul fitna hande mi fiyeti miɗo faala fitna Seydina Umar gite makko ɗe wojji fo wayni yetlan heña ko fandeɗa ɗo watami daƴi hoore mane wayni miɗo faala jawdi e ɓiɗɗo innama amwalukum wa auladukum woko fitna kono miɗo faala ɗum hande joni noon si goɗɗo waɗi ɗo malettum o hebbina kun ɗo o ɓiƴindira ɗo ha o jonnama wayna miɗo faala ya naɓoraɗan ko hara hiɗa renti ko mbuuɗi hayso ko nene ma baben ma ɓiɗɗo ma honɗum ma de a jaɓata kum fokkitaka airport a jaɓata few par ce que hiɗa andi lande ko jokkata kum kon ko on ɗon noon faala ɗe yawmal qiyama en suusari ƴettugol valise hum mbuuɗi yaka airport ɗo fi wata bani adama landoma kono hiɗa faala dolle jawdi ndi tawdoya e joomi ma yawmal qiyama fi yo Allah e malaika e makko ɓe landoma musidɓe julɓe tedduɓe
jonnon wo kala anduɗo annahu mas'ulun ko ay andi pellet ko ala andi toyteɗo wo falyaid lis-su'ali jawaban yondi heblande ko honno jaboyto jomi muɗum fi on wonɗo may furiyude on himo andi fima ado amijade sa miijike ko honno mijorta sa mijanoyke ko honno waɗi mijoɗa himo andi fi muɗum himo andi golle ko naɓorɗa kon fof wa inna alaykum la hafizin Allah no ƴetti malaika ɓe ñamata yarata ɗanota ko resata ko ayna on woɓen ko kiraman katibin ko tedduɓe kadi windoɓe ya'lamuna ɓen tigi hiɓe andi ma dendagal tafaluna ko honɗo wadde si tawi malaika no andi dendagal ko honɗe wadde fama balu rabbul alamin kono sikkuɗen Allah jon kadi allazi la yaghfal wala yanam ommo anɗe gumata sakkoɗano kono sikkuɗen ko wonɗen gollude kon fof no wonɗen ɗaɓɓirde non fof no wonɗen waɗirde no wonɗen waɗirde non fof andu Allah subhanahu wa ta'ala himo andi ko ɗum aya goto no suratu zumar ko aya hulɓiniɗo moƴƴo wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun yawmal qiyamati hiɗa waɗayno ga piihoy hara wattana hakkille la yulji laha balan hara wattana hakkille muɗum yawmal qiyamati Allah wadda koye noon weƴƴita koye yeeso ma na de yo wolani koye holle ko par vidéo ɗum ɗo ko anni ka hara alaka yeddo hande kay wa bada lahum feñana ɓe ma lam yakunu yahtasibun hunde ko ɓe sikkano fof ɓe sikkano ɗum ko probléme no ko ɗum sinila sallam maki e hadisu goo wo inna al abda la yatakallamu bil kalima jiyaɗo no wowla konngol la yulji laha balan fa yahwi bihi fi nari jahannam abada ma bayna al mashriqi wal maghrib sabu konngol gotol ngol wowluɗa e sama kala e campi mara wattana hakkille muɗum sabu ngol ɗon naadoyama ukkama e nder yiite jahannama ka yarete embere duuɓi 60 subhanallah sabu konngol gotol jonno sa heɓi ñalla gotol a heɓi ɗiɗi a heɓi tati a heɓi nayyi mi sikki ɗum hara heɓi konto hewɗo fewndo ɗole kala ka probléme ji fewndori ko ɗon fewndo ni actualité on ko honɗum ko coupe d'Afrique on ko ɗum wowlay ko wowli o hara andana fi mun Allah no innima wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kala ko anduɗa hinano woniri wata wowlu inna samba wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula kala tere maɗen fof landi toyti dey hunduko ko wolnoɗa nowru ko nannoɗa yitere ko darnoɗa jungo ko memunoɗa koyngal ka yahunoɗa kono ɓay Allah ko moƴƴo inna allaha tajawaza li Allah yaafi mofte meɗen mofte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma tahaddasat bihi nafsu ko wonki makin wowlata nder ga ko miijoji ma bonɗi haraɗa renti goɗɗo yeeso ma haraɗa jalanamo kono haraɗa munanimo sago makko ko yo maayu tum fowtoɗa Allah inni gasi fodde hino ka nder wonki ma to yo luttuton tum fodde yaltari mi accani o sina ɗum haray ko hombo hisayno a fottayno ɗo e goɗɗo hiɗa welti ha yiyamo en hala to hino jam jalaɗo jalinkinagol hara moggo a ñamirimo wañiri koɗo hiɗa waɗi ɗum ɗon ton Allah inni wallama luttuton tum fodde yaltari a wowlari ma a huwari andu Allah no yaafima Allah ko moƴƴo dey joni no mbay ɗum ɗo gasi o inni yondi hebli jawaba ngol falyaid lis-su'ali jawaban fa baka rajul wa qal on say mawɗo on non o fesi o inni ya Fudail wa mal hila joni noon ko honno mi gerdata 60 miɗo yewde ka Allah gala Fudail wi o jonni mawɗo on solution ko honno o gerdata duuɓi 60 mawɓe no seppude yaha ka Allah ɓe andari ko honno woni solution wayni yasiru fa qala rajul gorko wi Fudail wa mal hila wa qala Fudail wo basira wo solution on go simple o complicaki o yini ko honno o yini wo rahimakallah ko adi kon taw mi toriki Allah yo Allah yurme on mawɓe ɓe yini go wo an tattaqillaha fi ma bagiya mi toriki Allah hulu Allah yer ko luttanma e gurnan ɗo ɗum woni solution ala wo yaghfirullahu laka ma qad mada jogannema ɗo duuɓi 60 seppude yaha ka Allah sa huliɗo Allah a hulimo a insiniki a tuubi a ruttike o Allah yafotoma ko feƴƴi kon wa ma qad baqiya e ko lutti ko arata kon hande kadi parce que a partir de ɗo haray hande kadi a bonnitata aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'mah summa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da
Muhammad ibn Abdallah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi la maradda lahu min Allah. Amma ba'du ayyuha almuslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla. Musibbe julbe tedduɓe laawol ɗimmol e laawol tammol ɓawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala neminirɗo en ɗi nemaji ɗo, nemaji l'islam, nemaji gandal, nemaji cellal, nemaji nene e baba, nemaji sonnaɓe, nemaji ɓiɓɓe, nemaji nguure, nemari sécurité, ɗiɗo fof ko nemaji. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sen kontiɗe watande ko ɗi yelu. Den tori Allah yo Allah duminan en ɗi nemaji makko ɗo. Ɓawo ɗum ɗo mo be meɗen yo tasko moƴƴa 2025 lanni. Walanni few hande ko le 26 en luttiraɗo ɓuri balɗe 5. Goto e meɗen anda si 2025 lanni 2026 no arde. Goto e meɗen ɗo anda si ɗum taway ɗum. Yo Allah tawnu en. O arsika en wawugol gollugol e hitande arore nden ɓuri feƴƴude nden. Mo be kalkila ko feƴƴi kon ko honno mi waytonge ko ɓuri e moƴƴude mi ɓeyda. Ko honto mi woopi Allah subhanahu wa ta'ala mi ɗuyta mi accita ko ɗum woni hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mo be meɗo waɗata hoore muɗum hisabo. Iɗon andi ene wuruɓe leyɗe porto hitande ɓe kalkilay ko ɗum ɗo duwanoɗa heɓude. Si tawi timmari ko honɗum ɓe watta ko ɓe adduɓe jonnitama. Si tawi non ɓurti ɓe inna angay koye a nattu jonnitoyaɓe. Ko ɗum woni hisabom. Impoji ɗin ko ni gerdata. An kan non hakkude ma e subhanahu wa ta'ala ndaari. Nder nde 2025 mi heɓi juzu goto qur'ana hunjaɗo ko ɗo mo fuɗɗorta. E nder 2025 mi heɓi hadiseji 3 hunjaɗe matnan wa sanadan. E nder 2025 mi heɓi dambuɗe jelu fiqu ɗe mi jangi. E nder 2025 mi heɓi dambuɗe jelu tawhid ɗe mi jangi. E nder 2025 ko suratu jelu mi hunjini fayɓe am. E nder 2025 ko honɗum mi ardinani hoore am min e ɓeygori am e ɓiɓɓe am e julɓe ɓe. Ko ɗum ɗo woni hisabo muhasaba on ni. Na ya habbo ɗo tun impôt arambusa e maɓe rambusete. La yusmin wala yukhni min ju. Hay hunde nafata ayende to ɗum joni nyama lanni kadi ma ya acca ɗo. Dare mawɓe meɗen tedduɓe maketeɓe Alaji Aliou yo Allah yaafoɓe. Moko baɓe leñolngol Côte d'Ivoire ɗo immi yehi ka meɗen ɗo. Yehi fi didoygol juulirde ga hoɗo maɓɓe jalbinanɓe hoɗo maɓɓe few. Allah subhanahu wa ta'ala tawi ko ɗon o ƴettitata ɓe. Simple bonbon gaz hum tawata wata wonde sabu maɓɓe. Hiɓe huɓɓinde ɗon fi wulnugol ndiyam. Ronki huɓɓude ɓeyno ɓe addo e lekku almet ɓe huɓɓinira ɗum ɗon. Ɗuma on gaz on fetti e maɓɓe ta ko ɗum woni sabu maɓɓe. Fewndu ɓe wata Côte d'Ivoire ɓe seeno ka meɗen lagine programme ji no heewi to hiɓe yawde heña diɗoya juulede immo arta continue activité ji moɗon. Allah ini no a yalti Côte d'Ivoire ko ha yildota ko aduna. Enen kadi ɗo wallahi goɗɗo men no wawi yaltude ka juulire ɗo hara o yildota ko nde ɗo aduna sina fiyo juule. Hara sina fiyo juule. Fewndu ɗo ka fewndi ɗo no tawa e mandeji darngal ko wiyete ko mawtul faja crise cardiaque ji ɗin. Ya ko joni men seeɗi ɗo o yani o maayi. Ta ɗuɗɗin programme ji ɗin ɓeydu laɓɓingol hakkunde ma subhanahu wa ta'ala. Tentini non woɗɗitagol ko wiyete shirku billah. Yo Allah dandu goɗɗo o maydude ko wiyete kon shirku. Kala bakkat mo neɗɗo maydi hara wona shirku billah Allah no lettoyamo yilto yaafomo illa shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Shirku jiɗi non heewi fewndo ɗo hoolorgol koyɗi, hoolorgol ndaaro, hoolorgol Allah no jarribori fewndo mofte ɗen ko wiyete jinna yanugol faɗɗe ko oɗo waɗi ɗum ɗo ko oɗo waɗi. Goɗɗo yimmo yaha ka meɗen ɗo hara business ji makko fof harino marsude o arta tum fof en dekka. Goɗɗo yimmo yaha ka meɗen ɗo o arta ɗo tum golle no jogi fof waɗa pet. Goɗɗo yimmo yaha ka meɗen arta harimo e somaji ɓe taƴa. Goɗɗo yimmo yaha ka meɗen arta ɗo harimo e CPS ɓe taƴa. O ina teidi on ko yahoy ton ko ɗum na hunde ɗo yowondira. Allah hoddiri ko ha neññande. Wallahi summa wallahi goɗɗo mayata hara arsike makko on yeru tuggande mesalal hino lutti foppa hendoto. Allah winnino ɗum ñande heɓuɗa balɗe 190 ka nder renga. Goɗɗo wawa kalude ɗum ɗon, goɗɗo wawa ɓeydugol ɗum ɗon. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Arsike ma on kaka kammu woni e kala ko fotaɗa. Sa gumɗini a hoolike o a waɗi o ka ɓerde ma a fowtoto. Wallahi a soñjata hoore ma. A hulata kara moko, a hulata batini na lampo hay hunde. Lan yusibana illa ma kataballahu lana. Gumni non rufiyatil aqlam wa jaffati sof. Nyande malaikajo arɗo windi o nyande heɓuɗa balɗe 120 lebbi nayi. O windi ɗon ko heɓata e ko heɓay ma.
on non ka o yahuno ɗon o winditano ita goɗɗo wona fere an ila yawmil qiyama sakko o faljama o kindira dossier ji ɗin ko winda ɗon kon koye hoore ɗum wonɗe yahude yo Allah taw hara ko windano kon ko moƴƴi allahumma la tufarrig hadha al-jam illa bi dhanbi maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbalin mabrur اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين woodi musidɓe meɗen nawnuɓe hiɓe tori duwa yo Allah ndikkimɓe ɓe musidɓe meɗen faatiɓe kesum e kiɗɗum ha hewta alaji aliw toriki Allah yo Allah yaafo dendagal faatiɓe yo Allah yaafo mawɓe meɗen faatiɓen fof toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴinan en ɗo moƴƴina en ka meɗen no woodi musidɓe meɗen kadi yanuɓe tawata har hiɓe tori duwa yo Allah ndikkimɓe woodi musidɓe meɗen jogiiɓe kulol ka ɓernde muɗum toriki Allah yo Allah ittanɓe toriki Allah mo be meɗen ko mapori kon tawata no moƴƴani mo adna e laaka yo Allah ittu mapunne nden ko faala kon no moƴƴani mo adna e laaka yo Allah newnan mo laato yo Allah wurnu en fodde ɗan gurdan no moƴƴani Allah men torike ma nyande tawata ko laakara woni ko Allah ƴettuti men nden nyande Allah wata waɗu geɓal yiite jahannama e ɓalli amen marɓe ɓen hakkundeji e meɗen yo Allah ɓeydanɓe renaɓe aynaɓe hiwaɓe dandaɓe dandanaɓe kala mo mara kadi yo Allah on okkormo ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barki leydi meɗen ndi laginem toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yo Allah waɗu en enen kay laamateri fewni nunɗudi hulori Allah yurmeteɓe leydi ndin e ɓiɓɓe leydi ndin يا رب العالمين تركي الله سبحانه وتعالى يلا جبان عند ميرن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين